nyakubahwa perezida wa repubulika, ibimenyetso byirengagijwe kugeza jenoside yakorewe abatutsi iba ni byinshi cyane. N'ubu amahanga arirengagiza impunzi z'abanyekongo zimaze imyaka 33 mu buhungiro, zameneshejwe n'abarwanyi ba FDLR bagizwe n'abakoze jenoside mu Rwanda. Nyamara umuryango w'abibumbye wafashe ibyemezo byinshi byerekana ko FDLR ari umutwe w'iterabwoba ugomba guseswa. Nk'icyemezo 1804 cyafashwe mu mwaka wa 2008 kibivuga gutya ngo duhangayikishijwe n'uburambe bw'ibyaha bibangamira uburenganzira bwa muntu n'ibinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga bikorwa na FDLR, Exfar, Interahamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro ikomoka mu Rwanda ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dutegetse ko bashyira hasi intwaro aka kanya nta mananiza ayo ariyo yose bakajyanwa aho bakomoka. Turasaba ibihugu byose bigize umuryango w'abibumbye gufata ingamba zose za ngombwa bigahagarika inkunga y'amafaranga, iy'ibikoresho n'indi yose itangwa n'abenegihugu cyangwa itangirwa ku butaka bwabyo ihabwa FDLR, Exfar, Interahamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro ikomoka mu Rwanda ikorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba y'ubwayo cyangwa mu nyungu zayo. Ibi byemezo Kongo ibirengaho ikinjiza FDLR mu ngabo zayo, MONUSCO ibirebera nk'uko minuari yarebereye itegurwa rya jenoside mu Rwanda. Abategetsi ba Kongo bahamagarira urwango nk'uko byakorwaga mu Rwanda hagati y'1990 n'1994. Muri Kanama 1998, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Abdoulaye Rodian Ndombasi yahamagariye kwica abatutsi abita udukoko twanduza tugomba gutsembwa ntawe usigaye. Tariki 19 Nyakanga 2023, Depite Justin Batakwira yavugiye kuri televiziyo ya leta ngo umututsi n'umwicanyi muri kamere ye. Tariki 31 Gicurasi 2024, umukuru w'umutwe wa Maimai Nande witwa Benoit Mukumbatia yatangaje video ivuga ngo umututsi nyawe ni umututsi wishwe, umututsi nyawe n'ujyanywe mwirimbi. Tariki 9 Nyakanga 2024, Minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya kuri televiziyo 50 Bukavu yise abatutsi abicanyi avuga ngo Minisitiri w'Intebe yabasuye nk'umugore, umubyeyi, umuvandimwe mu gice cy'igihugu mutuyemo aho umugore yababajwe bikabije n'ubwicanyi ndengakamere bumaze imyaka 30 bukorwa n'abatutsi. Tariki 24 Ugushyingo 2024, Minisitiri w'Ubucamanza Constant Mutamba Igoma yasabye kwica abatutsi bahereye ku bayobozi bakuru b'u Rwanda. Tariki 28 Ukuboza 2025, umuvugizi w'ingabo za Kongo General Ekenge yahamagariye kuri televiziyo y'igihugu urwango ku batutsikazi. N'impuguke z'umuryango w'abibumbye zoherezwa muri Kongo zirabogama. Muri Gashyantare 1999, Roberto Gareton wabaye intumwa idasanzwe ya Komisiyo ya ONU y'uburenganzira bwa muntu muri Kongo yatanze ikiganiro gihamagarira urwango ku batutsi avuga ngo hariho ukwinangira k'umuryango w'abibumbye guturuka ku rugomo rukorerwa Kongo ruturutse ku gatsiko k'abatutsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndangiza, uwavuga ibimenyetso byigisha urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside bikorwa muri iki gihe na Kongo bwakwira bugacya. Abanyarwanda babashimira umutekano mwabahaye n'ingamba mufata zibarinda. Abo mwarokoye muri 1994 basubiranye icyizere cy'ubuzima, barimo kandi abenshi barokotse jenoside za kera kuva muri 1959 kugeza muri 1994. Urubyiruko
rubashimira amahirwe mwaruhaye yo kuba mu gihugu kitavangura. Abakoze jenoside benshi bararangiza ibihano, babashimira ingamba zo kubagorora bagasubizwa ubuntu biyambuye bagataha mu ngo zabo. Abava mu mitwe yitwaje intwaro bashima ubuyobozi bw'u Rwanda bubakira bakisanga nk'umwana ujya iwabo. Hari benshi baba mu mahanga bitandukanya n'ikinyoma gikwizwa n'abakoze jenoside cyangwa ababaye imbata y'ingengabitekerezo yayo, bagataha mu rwababyaye rukabakira, bakaba babashimira imiyoborere myiza y'u Rwanda ibasubiza ishema ry'igihugu cyabo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turibuka tubizeza ko nta kizongera gusenya u Rwanda turebera. Harabaye ntihakabe, habaye Muyaga na Muhoro, ubu hariho Mahoro na Munyarwanda, nibo bazahoraho. Ndabashimiye.